Kapeli MAC constituency arlo Kheroni thana keparlo Deramukam Sot Recho English ME School along Thanbang Durepik anpinlo. Lason si EC ME School along Pulote Thanbang Bang Troxi Dovek Nangji. Non ke Bangso School along Bang Plivet Athan Bang Pensi Pedamlo. Bangso School keparlo arong atengke osomar do onangji athe rong thepik. Karbi Anglong Autonomous Council pen kamunthia teng quality education buke rodam de pinlo bangso school along Thanbang bang plido la bang pliang bong pen inut ke headmaster inut ke te Thanbang inut arlo so Thanbang do setame la bangta chikloi jon leave la pen inura bang ke CRC pupen class dam de detlo inut ke KLT non ke headmaster pen KLT bang hinisi lo Thanbom Lapen Karbi Anglong alo quality education ke paman ponji ke DMC BMC atumsi claim nang po bon sitame alang litum bangso school aputhak chini lor sita teacher mate lo Thanbang ke pabaji aphan thangmat kamatha thedet ke manghu meme alamlo Nasi Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi labang so puthak chini det pusitame langlor chotpoma Lasi pini nang litum nang khomri pe nili lam the topek lang mate kani yeji bangke la lo nili ta chiklo yon ta belang hop tai ring sidolang ho nili so FMC president Siraidat pen sila so prang bang stame penan bang phu latum penan cari lo so cari dat pen la so school phan kapi mei phan bo ilu tahin mane sitame la dagi student ta atum stame kabor ing sek tame student bang awederlo ila so sek tame la university padun bom lo la sinon la hoptari ni pen nili charidat pen non bang pho bang throk sian ke da kamen kai thap dolo ki bang ve jong lo yak dom dolo non bang pin non pini an ke nang litum ka do media tum ta theklong lo la si la do school mang ko song siri la da student ke bang vedat ma la ke nili pudam deji ke dam tang president pen head sir ka che tonte la tang the thek dam long lo আমার এজন টিচার CRCC আছে রাজেন তেৰাং তেওঁ CRCC হয় আৰু তেওঁ সচৰাচৰ CRC ডিউটিত স্কুল ভিজিট কমকৈ কৰে আৰু দ্বিতীয় টিচাৰ আছে গীতালি কোচ বুলি তাই যোৱা ইলেকশ্যন আগৰ পৰা এক মাহ ধৰি ছুটি লৈছে এতিয়া ছুটিৰ সময়ত হয়তো তেওঁ নাহিব পাৰে আফটাৰ ছুটি তেওঁ আকৌ ভিজিট কৰিব স্কুলটো বাকি KLT বসিং ইংতি আছে মই প্ৰেম বাহাদুৰ চেত্ৰী যেহেতু মই ষ্টেণ্ড আছোঁ ইয়াতে আমি দুজনটো ৰেগুলাৰ থাকোঁ আৰু দুজনটো প্ৰায় এবচেণ্ট কৰি আছে স্কুলৰ নামটো হ'ল সত ৰেcho ME স্কুল ডেৰামুকাম স্থিত আছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ জেংখা চেকাৰটো ক্লাষ্টাৰ আণ্ডাৰ পৰে Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong live